ya wata kuna wanuna wan'wana u kuma ku i Mnaziri nati Mnaziri Babelo kumnaziri vula yini ihlaphi kahle makani Mnaziri ya mhlapi bele man style ni vula ku no pima wa switwa rin'wana rito leriya pima ku ringanisa leswi sweswo no vula nje ku pima ku ringanisa ka ti possibilities hinkwato ka level yi a mulanda marito ma changana dakwini ande u pima ku ringanisa that's fanele ku kuna leswa swo veka ravusiwana ni leswa yi ngivi na problem twaswa ku veka ravusiwana leswa ravusiwana na loko mi va dlayisa va ka mani va dlayisa cerebus ati shuris malawa mga dlayisa ndlala. Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Eso. kwala nga ta gungula sela ku mfundisi Hey magale ngaku isporofeti sweswo apostol mashava no na wa switiva ala pfula xikerekane ya la ka na ri tsongo ngopfu ku rixwa ndhawu lo tani ay apostol evangelist mashava u tshama xi kuma xi ri la mashava xi fiki kun'wana la ku bye vhese wa ta xeta xikoyi ana ntsikile wa hemba xiku a hi kerekeni a wu heti wa hemba u se tshika ya kereke kahle guys ye channel munhu ava ina va yini hi nge za hi tsutsuma ya kule ku na mitiva vo n'wina ku loko mi za mi sungula ku vulavula mimi ku vulavula sorry ne i mashava vulavula ngo hi vulini i profeta mashava prophet mashava episode leyi tisoka n'wina magasa boxa va ku u vitana vanhu hala a teka mali ya a ni profeta mashava ina va yini va ta ti-introduce voxe me a ni la ku famba ni hemba ni ku mani eka moyita ngoma leyi na ku ta ku yi bala le ku introduce se dila tingoma ni ri va ku bye yona kam xitswiriri na ite right introduce ka swa mapela a wu chaya tingoma ta Xitsonga a wu chayi u twa va guilty loko wa gita ku na tichaya loko tlangula twa va guilty u tikomba ku guilty na tichaya marangele u tichayeni a hi byeli yin'we ntsena hi nyikini wa yi twa leyi a ni na tichaya ala ku a ni tichaya ku na tichaya album leyi boyini hayi nyana hayi Jojo na a nge tshama hupa na siku na rin'we hambi hi nga beja lembe rin'wana na rin'wana hayi se tshama hi hupa emzi wa yi tiva we ngoma leyi kumbe u tiva Mazazeni Mazazeni wa sungula kumbe u tiva Mazazeni bere nga hleki wa swi twa bere nga hleki u twa botepi wena akolova kona nere se ni nghene Mazazeni n'wana nga ni yo titlo kwele Mazazeni ni nghene ni nyonzi a ni nghene ni futhe ni yo swelekete loko se ku retile ti ku hindza so hinkwato ne wa titwa tuna chuba okay episode leyi tisaka ku na Easy B sweswi ku na conflict of interest na Easy B namuntlha mara va ta hi khomela Easy B vanhu vo printa swa corporate material kahle a conflict of interest ani n'wina mi printa swa skipa ne i brandly vona n'wina mi brand vona va mi nga mi supply ku mi printela
So Easy B funny akela business to business. The couplet indlu Easy B le don. Easy B Enterprise Pty Ltd loko mbalava ka Instagram. So loko urna swin'wana lava ku la ku testa ku va printisa ku yini ni nga connecta na vo loko ri ku supplier wena yi ku bisa makanyi wa sta ku biswa makanyi to bisa makanyi ku bisa makanyi ta swihlamise njhani ku bisa makanyi disappointment hi Xitsonga ku bisa makanyi ni bisa makanyi mara wa ri tiri ku bisa makanyi ku bisa makanyi loko la ta landzelerisa swilo leswi ne u ta swi voka swi nga hleketeleli leswi swin'wana ni bisa makanyi that's why na marito mo tala ma Xitsonga hi lombeterini a ku ta munhu u tsandza ku hleketa u ni bisa makanyi disappointment a hetelela hi lomo ku tshamiwa ntsena ku ri ku nuweni njhe ta ni bisa makanyi a ku nwa vukanyi u kuma ku instead ya ku ni nwa swo nandziha u ta bisa makanyi a ku ni bisa makanyi vukanyi swi u ni huma ndlele u ni humesa ndlele u ni nwisa makanyi mu yisa ri ku hembeni kha u na vukanyi we bisa makanyi u bisa makanyi madla rumala bisa makanyi okay so episode leti saka ku na Easy B vanhu va corporate material va ku endla swa corporate material cup leto antindliwe hi vona na xidloko xin'wana nga na xo xi nga embroidiwa kunene xi endliwe hi Easy B so loko mi lava details ta vo mi ta tikuma laha hansi lan'wana namuntlha hi tshami na mani na Tisetso ay tisetso tiselana tiselana tiso i tiselana uthe man vito leri Emana mina. oh okay background why would you man hayi la ku tiva na ku twisisa la ku twisisa ku okay mana we emini Imsudi. wa swi vona leswi ana ku Mara twisisa loko a ni ri xilungu a wu nga ta huma na mina imlungu. papa ke Papa imtsonga. umtsonga Mtsonga ne oh so so we mina ume mu Nigeria phela swa laveka swi tiveka ne No, ni mtsonga. umtsonga ne why umtsonga Because papa mina imtsonga. oh okay ai ta vuya ka yo yale so the reason loko mi nhleka n'wena ku uthe man eku mana ye ane msutu se leswi la uthe mana ye vito leri ene vito leri i Xisuthu loko ri driver hi risa ka Xitsonga i tiselana papa wa ku thiri Yo, ai rush. marita Ni rush mi rush xilungu. va ku nyikela xilungu we mara xilungu Precious. precious i Xitsonga e preshi Yeah. so phela wae phaka e preshi ani mi ri fresh mo ba beta ni fresh so tsama tsema u to loko ri tsemiwa hi Xitsonga mara meaning ya Xitsonga precious yini in precious so xilo lexi nga precious xilo lexi xi nga fana na ngo swiceriwa like diamond yi precious ani na ta loko swi tlokoleleni wa n'wi vona hi ta vuya ka swona so precious tiselana tisetso xivongo Baloyi why mbe xivongo xa ka Baloyi Cause i brand ya mina how. xivongo Oh. kasi ku humelela yini No, Vatsonga i printa swivongo swa vanhu. okay okay So Vatsonga yi angarhela Matsonga hinkwawo. za yi tiva vito angarhela wa xi tiva xichangana wo tiyisa hala na hala angarhela phari tivi un'wana na un'wana angarhela maxava nga ri tivi ku angarhela so yi ku angarhela mina ni mchangana tlakule va xurhe na nduzi ni mchangana cha ashaba na zonga so brand xivongo xivongo Oh, no ka Masingi. Masingi oh masi vaka Masingi vaka wa Matswabe muda Masingi ka wa Matswabe wa ta Matswabe muda te hasela ba ka masingi hey
usivona nayo sweswi nga kwani ita hasla ya a ku na masingu xitiva kwihi a ku na masingu xitiva ku na xitiva na Steve uma singi na wera Ah, tivuyani. no ba hasla ba hasla vanhu vo wayita masingi no okay so lexi nga endla ku mizamita na brand leyi vo ngo i vatsonga yini u hlohloteriwe ngopfu yini I think because ni rhandza ku va Mutsonga and ni feel ngaku we are not represented the way. So in an effort to kind of like ni preserve Vatsonga, we could create a brand that strictly represents us. okay no swa twala so vatsonga i sasekile ande kahle ngo lexo basa lexi na lexi na leswi n'wana hi xivoni kahle lexi mi xi ta saseka loko ni xi mbalini kahle kahle vete va ta hi nyika ku nga ri khale swi kahle a wu fa hi swi mbala man i lexi na sweswi xi sasekile vula ku ya Sasekile. loko se xi mbalini xi ta saseka ta xaseka swi nga endla mi kuma ti-client mi tsandzeka no ti feeda so tluka leri ri nga laha xikarhi hambi yi tluka hambi i a mbangi Hayi mani na mina masuku mali bani i tluka kumbe mara yini i timbewu or i yini No, kuna nsinya I forgot. Tito ra wona Xichangani xingele ka hina. ximuwu So, timongo. Mbando. No. Timongo. Yes. No, not timongo i mukanyi sorry. No, I forgot. timongo I titirisa primary the time ani ri xikolweni kaya for good glue. I just forgot the word. kambe yini a xi tirhisa ku dluwa na xi tsundzuka na mina oh ya xin'wana xa xa round nyana a swi vitana swi cold drinkani van'wanyana so hala boxa huku oh ya na xi vona kam xi na xiluva xa yellow Yes. ayi xona ku twisi xona Cause like I hleketa that. Oh, The moment a swi I- tsundzusa kaya Yes. And I tlangela kona nsinya wa kona hi tlangela kona. and a hi sinya wa xichangana pheluya Yeah. Ukona ka hina so. For me that was something. u tena magemeni swi fana na huku ya xijanamani wa swi taka hi huku ya la kaya liya kam i huku ya le germany ele jemen a wu nga swi tivi gugula german Ukona nsinya wa le kaya. i kuwa Oh. Okay. na kanyi so ungayi busy makanya nga busy makanyi huku liya kam yi huma german huku liya loko ni google yo ta swa ku german chicken hosi uma jemen veri tina mano kule a ni swi tivi ivi ti kumela ra gaza u yi kumini a ku huma swakudya laha swi khomisana na ndlala na yima ni fone yima or veri liya tipapa tin'wana to i kam tanjani tipapa tin'wana to ka ti nga tshami hansi yi tlhe yi tluruka yinanina hayi yaleyo kam Like hayi yaleyo kasi a mi tihuku liya u ni fone erolo yo tiva ku ya le kaya. Yi tiva ku ya u le yele kaya. jemen ye le germany loko hi vitana xijanamani a yi ti xijanamani jarman na xiti hi mani fone erolo futhi u tirha hi tihuku so u ta ni byela ku leswi ni swi vulavulaka hi swo ra hi swona na loko nga swo ta ni kaneta le germany futhi true bantam or something bareni hi leti laha ti le sitiwini laha tihuku ta le germany hi leti yi kwi hi le list ayi wo i fanele le tirhweni ta mani va tirha odd hours phela germany na vona engwenya dirina di live ka podcast laha u ti vutisa huku yin'wani huku yi le xijanamani Ugejanamani a yi humi germany hayi ugejanamani ana ha xoko hi nga yi kha yi hume kwihi mara hayi va yi vitana yini va yi vitana naked neck a ni Bareni? leyo pfumanani naked neck yo pfuma ya tipapa tin'wana to huma ndleleni so to yime henhla yo pfuma tipapa la kolweni va yi vitana naked neck awu bisa naked neck wa nga ri huku leyi huma germany bisa makanya origin ya yona ha ri xo ngopfu u nga langusa origin ya huku yaleyo a di swi tiku yi huma kwihi a da ha ri xo hayi huku leyi huma germany liya mani take care yi ngo huma hi le Germany hayi hi thwi njhani ka siku xijanamani
Oh, because Actually, come Bela Dona Vitler, don't take a word is German, Yana. It's Janamani. Ukulia uma German ndi ngwenya. Not a one. Ayo bridiwa. I take fact check wala. They breed. Yeah, naked neck. Naked neck. Naked neck is a chicken with a unique look. You uma Transylvania Roma. Okay. They breed dele Roma. Uma German voemba. Ala udvutsa sweswo ngwenya ukuli kahle kahle huma kwi. Ay, dona kahle kahle do la ku do hleketele ngo German ka ti breed. Why it ku jana man? Ahle kahle ichangana na xona ka rin'wana xi fika xi la sala. Swi fanele swo banana ku munhu ku ve bisa amakanyi swini ku bisa amakanyi. Ani hina rhandza ngopfu siva. Ku rhandza ku hlonipha. Uhlonipha kahle ka na ku ayila nkarhi wun'wana ayila ku translate straight usuka ka xilungu. Ano shape ngwenya a di tirhi va ri va German kwaleno vanhu va le Germany. Akhaza makowa ku xibunxa vo xi le ka level yin'wana ya le henhla ngopfu. Oh. All right. No, matabula. Sure, good. Sure. Hey, come on, Mashao. So, Brenda, when I was on I want to trade Mike Win. Yeah. Brenda are in vel. Yo, Ningakuni Sungule this year just could get the product in real life, but it was a concept maybe for like 3 years. No? Yeah. But you shouldn't take in care because it's not something easy to represent, but Yeah. so I had to take Nkarwamina to kind of just make sure Lokuni Umesa is something that I'm proud of. And I think It's not easy. No, it's not. Why it's not easy? Because we are a very specific community, you know. So we are filled with intellectuals and all. So I didn't want to do something mediocre. Maybe Yeah. Yeah. So Yeah, because still about the brand itself. Mara by receive ban. for now, it's been really good. It's been really good. I think more so in person more than like online. Yeah. So it's more it's more support than criticism. It's more support. Okay. People just love it. I think people are excited to have a brand that really represents us. So I'm very happy about that. Yeah. Okay. Menno la xombala leswo tala na switwa leswi mi swi vulavulaka ku brand loko hi swi mbale wa fila ku Mutsonga na na ku loko ni kha ni jikajika laha munhu a nga hazi ni vutisa ku u mini my brother what is it wa vo fana wa maxava nga tikuma se ri kwala speaking of that accent ku na banning issue ndhawu leyi yi nga le ku humeleleni ya timhaka ta misese ka se mini n'we mi nghena mi vona ku swa pageant kumbe a mi voni swa pageant in Nigeria Angasehlauriwa, just one of the finalists. are they still Mara for sure loko za va nghenelerini. top vula one, ku- 16. The top 16, yeah. Okay. so mara ku humelela yini what's going on there because ni vona Gayton Mackenzie na shoka shuku will not awachutisela chukuta lavisisa mhaka leyi. There's a lot leswi nga will le ku not humeleleni. tolerate Ku na ti-petition ti nga kona. yeah ni voni petition ka Nah. Facebook Yeah, there's so a lot. mini I don't know, because Papa in Nigeria Okay. apparently is Mozambican. okay And then who's South African in there Ka bona va ri she three. is. because She the was parents there. were They met here. they met here I don't know. So whether- mana yena ingaku se ba tshama la. Yabo? So lo wa tshama la. Maybe se bana citizenship ya la I Mzansi. mana yena Okay. ntsena kumbe kwa No aba na papa kona ngaku loko ku na clipping one nga tshama ni twa ngaku I respond. I tshamini ngaku for 10 years la. South Africa.
Ngakude ufike 2010, I think. Yeah, it's coming nkarhi wo leha papa. But that makes us question if ufike 2010, then ngwana loyi una 2010. Yeah, because that's then how does 2010 personally no hlaya 2010 na ta matric Nkarhi wun'wana- sweswinyana Nkarhi wun'wana ku fika ndhawini a swi vuli ku n'wana u endleriwe kwalaya ndhawini yaliya. A n'wana wa endleriwa kun'wanyana ya tswaleriwa kun'wana. Kambe I 10 years. Best teleportation we can ever have. Kambe 5 years. Uzotshama. Kambe loko fanele va na I think 12 12 years. ku va na citizenship I think 12 12. Utshama undocumented I like tell- 12 I 10. ku va na kuma citizenship A hi vutiseni like loko no fika la ni Google. ra 5 nchumu. 10. hayi man Serious, I 12. passport i 5 loko tshama ri na passport i 5 ene expire mina loko I vhiki leri yes fanele ni inana so loko ri ku va fike hi 2010 if that's true n'wana loyi na malembe mangani Na 23. 23 3. Warren. u ni hlayela phela 23 swi vula ku u tswaliwe 2000 2. yeah 2002 2004 2001. 2001 yes 2001 Yeah. yeah 2001 Yes. so wa fike 2010 la But I Ay. 2010. So No, kota ku tiva ku va kuma citizenship. cheap Fanele va fanele u tshama ene vo va fikirini yena u tswaleliwe kwihi cause loko ri ku tswaleliwe la in South Africa. Lo hlongoriwa hi ya sala kula. wa sala yena So according to Google la, about 5 years. bachap se loko ri ku tswaleliwe la loko vo hlongoriwa wa sala yena Was After here ku yo la ndele wa wa sala yena wa sala Very loko good. vo namuntlha wa tuta mafamba wa sala Sibere ngolana. very at least 5 years. Yeah, If you have I wanna married, if you 5 have- years. If you have married a South African, at least 5 years Yeah. That's why no 5 or 10. at least 5 years yeah, or you are a minor under 21 years with a permanent resident. how do you attain a like ai vuyele ka le ya le Okay, Leta ku yi vula. you can apply Yeah. for South African citizenship through neutralization if you have held a permanent residence permit for at least 5 years. Okay. And then also if you have married a South African. so automatically after that you become a South Yeah. African Yeah. That's why kuna vanhu vo tala ka swi trenda nyana la van'wana va ri va nyikiwe ti 20 rand. Ya ba nga chati. ni vonile. Yeah. Leswi voni ka- Yeah, vanhu va catatela vanhu then va automatically Munyaka suka allowance ya- 20 rand. Yeah, I saw that. yeah suka ya apply for citizenship. Na that time kuze kubona leswo loko lahle ID kuma uchatiwini so. Yeah, that's why swi kahle loko u lahla ID or U yi block. anything lexi U yi nga xi ku report. identify wa yi report. Yeah. Then it scratch your daughter and then lahle license and Ina report. mini lahle license. But I think Obama's essay is more than just about you being a citizen of South Africa. Yeah, what do you think? Like I think like we represent people, like a group of people, you know. So if those people don't want or don't claim you, then you can't force us just because the law is saying that in a way. mara That before makes sense. itakwalane Yeah. makale Miss AC kahle ngo. Kahle ba endla rolo bona yini kahle bana labo Miss AC. Like with the ambassadors, you know, to do a lot of charity work and yeah. Mara mizemba bona yana bafika na ba makaya loko se ah entsamani mavoka Josepha Ulo kututsa mara leswi. ah charity leyi ne yi helela kwa Gauteng le Wa presenta bo man kahle a yi se tshama yi fika laha munhu a xiyindlwanini hala kaya leniya Swi tele swi endlekaka ne Hey, leswi nga ta swi langutisa ku ri no Mm. swi endliwa for the selected few. Yeah. Swi tele man swi tele. Mm. Vona ta swi vona tele. swona hi nge heti. stele so kahle no yena im mana yena papa yena mitan correcta moni ri vula changana va nga ta ni hlasela va ta hi ku famba ne va ri 2 so possibility kun'wana loyi a tswaleliwe la Swin'wana. ivi a vheta va That's South Africa. because automatically you become a citizen of that country loko tswaleliwe kona leswi kha swi vula mashava before ya online Kumbe. loko that's why loko munhu a ri pregnant
movement ya n'wansati especially loko fano ya abroad it's very restricted because in case wo fika u tswale kwala n'wana loya phese u fika wa kwala ya kumbe automatically va ti so hinkwaswo leswi swi nga ta humelela ka n'wana luya xibedhlele xa tiko rero xi responsible hambi o suka a vuya haleni so loko o tswariwa u kuma ku va na ti-complications that's why ni swi vulini futhi ku travela loko munhu a ri pregnant na loko a ku heta ku tswala swa discouragewa nyana based on the fact ya ku n'wana wa ha ku sungula ku va welcome wa ha ku sungula ku vona misava anything can happen kun'wana na ti-allergies na hinkwaswo swi nga humelela and then at the end of the day n'wana u innocent u fanele protectiwa so u protectiwa njhani na hi sweswo swo restricta movements and make sure ku ri loko a tswariwa that's why n'wana loko u za a tswariwa ku na ti-after checks va ta cheka ku ri u right ku na ti-special until za kuma certificate and u ya yi kuma kwini certificate u nge tswali a xibedhlele xa le America somewhere tata kuma certificate a Jukulinda u nge pfumeli u nge pfumeli but then a ni ku na leswiya swo loko se u tswarini I think ku na fomu leyi va ku nyikaka xibedhlele xexo then swi submitiwa ka Home Affairs and so on but then u nga swi endla wena hi wexe na tifomu u ta kuma tini tele kwini u ya tikuma kwini tifomu u ta kuma ta kwala kumbe u ta kuma tele South Africa na mara at the end of the day wa vona mhaka citizenship ku na leyi nga tsala hi South African government ka Home Affairs la va ri apply for a citizenship you automatically qualify for a citizenship in South Africa if you are born in South Africa and at least one of your parents She was born. at least one of your parents one of your parents is a South African citizen or a South African permanent residence I think permit holder. Probably. yeah ungaswenda ku ri manako it's possible manako va kwa ya le Mozambique na va mele Mozambique na hina hala a shakela na so swinene that's one was possible yabo manako and leswi swa Islam leswi that's why ku ri na ti-questions ku ri munhu wale lava va swiphaza shop va suka le kule le va ta hala and va tirhisa ti-Islam and then asylum yi sort of like yi xitimeke cheka le kulukum awa hala Islam yeah yiri loko Islam or Islam loko u fane u tsutsumela ka rikwawe mhaka u chava swin'wana tikweni ra ka n'wina u fane u tsutsumela ka the closest country or the closest whatever so meaning ku ri va le Mozambique va nga ta la Lesotho va nga ta la Tswana mara u langutisa munhu wele kwihi Angola a tlula matiko lawa hinkwawo lawa ya ku ta South Africa xipidi xa yena xi n'wi fikisela hi ku wa ti break ange fiki la ku tsutsuma ne heta kwini u langutisa vo my friend va suka le va suka koli wena Va ta wena la. friend rande ne my friend va ku kinginda ne tiputsi swo tala why va tlule matiko lamo tala swi vula South Africa ka tirheka that's why namuntlha hi ri ka situation leyo se hi arisa van'wana hi tlima van'wana like ntshami ni vula na xitori lexi xo ni fika ni xa lemon twist nande ni swi twa ku lemon twist leyi hambi vongo yini Coca-Cola va yi tivi leyi lava mixaku le ka Coca va yi tivi Coca-Cola lemon twist leyi u tshama u dya swiphazeni swe le kaya na mata ni mathembi nande ku na yin'wanyana ya mali loko vulavula hi mati ne mati lawa hi ma xavaka lawa hi ngumu ma purify wa ta yi na phayiphi G na phayiphi nghena toilet la veni karhala that's why mina karhala nande so at the end of the day ne na xipayisisi xin'wana xi nga na byona nde xa yellow xipayisisi tshama a ni swi tirha mfu hayi twana at the end of the day u ti vutisa xi xa yi one va ta ku byela ku mintirho ku hava ne mara wa swi vona ku swilo leswi nge le ku humeleleni i ti-courses to ku va na nga ri na mintirho xo sungula ku na this thing ya HCCA ya food safety ne i ti-safety officer tingani
ta food safety dilana ku food safety ti tirhela ku Department of Labor leti ti fambaka around ba helela ku yiva la tindla compliance ka each and every food manufacturing company yabo u cheka ku itingana u kuma ku vanhu balavo it's ratio ya kona is like 1:2000 kuma ku safety officer ya 1 ifanele langutisa 2000 ya ti company then as possible sweswo as possible ambi ilembe ungemiti report ya tsala ka rimu yabo so what vutisa ku ro vanhu lava either avele ku swivoneni or B ya ihlupha cause swile ku dyeni ka mara maka le khale kai addressiwa mara I'm sure address wa wrong cause loko swivona loko ku ri parliament wa vona ku ndliwa ti jokes la ko kahle kiyo nga hetiwi la what in the next I think in the next 10 to 15 years ne itavana kinga nande ya health ya vanhu especially makaya kwa kwena vanhu vele makaya immune system ya hina it's very strong what I know it's very strong no makwe wela swele makaya swa ansezani watasezani cover maka anzani cover malembe lama ni nga ma spenda ndri ka loko sweswi ni nga la sweswo nga swi cover what why nkarhi wa hari le a hanyela swa le sile swalo swa la na system yi chimbe leswi u nge swi cover sweswo nga la u hanya swa la yi vanhu ku hlamusela o kidini we ma grawle B1 belo sweswo wa twisisa nyana ngakhida amatamati lama manjani wena ngakhida sweswi wa matsundzuka mati lama ma ri njhani makwefa ya wa swi tiva wena ngakhida sweswi wa ni nge sweswo ka system yi cinca omnole kaya wena uma la uma kahle fonyiwa miri lo so immune system ya vanhu vele kaya went through a lot and that like that's why sometimes we thank God for their immune system and itolovile leswi normal it's normal kaya swi no dya swakudya swo bola u tshama kha dya swakudya swo bola loko swi nga ku ndli chumu swi vula ku se miri wa wena swi fana loko tshama swi lo miri wa wena u twisa ku swo chumu i fana loko tshama ka ndhawu yo thaka u tolovele ku thakini loko tshama ka ndhawu ya kahle u twa nga tshamisekanga ne because u twa nga ku tolovelini swinene ka right ngokwalana siso na swakudya swa kahle swi nga ku chulukisa ne because ani u tolovele leswiya u tolovele leswa swo ka swi nga ndla loko suka la u dya swala ya u khomi kahle swa le smart lo ya immune system ya tina ndi ya tina ya mina ringesa spice leswi ni nge ndli mhaka leyo ni nge endli mhaka leyo va yisa lava ona na ndi va so mara ayi wenda ka Vatsonga la so mi endlinyana research nyana hi Vatsonga na mahanyelo ya Vatsonga ku Vatsonga vanhu va njhani tani mi la ku vona brand ya Vatsonga yi kula I think Nimtsonga, so you know. Mara mloko mfamba na Limpopo liya mpamcheka kumbe kuhlaya so. Mla kumahanyelo. Basically I think question le where is your market? Yeah. No, my target market really is just Tsonga people from you know everywhere because we are spread out. But Vasuka Kaya via different provinces. That's also one of the points of Vatsonga. Or even if utira maybe I know Vasuka Kaya or Yatira Joni, Eastern Cape, wherever. So the brand makes sure you always know your roots and you feel represented and seen. So that's the point of Vatsonga. It's not necessarily ku nakushavisela vanhu vale kaya ntsena or no. Loko uri Mtsonga and you take pride in being Mtsonga, the brand is for you. No, that's good. Yeah. And so far vamkhome kahle Vatsonga. Yes. Ngovu. Wewe ka khoma kahle. No. Ni nga ikuma ku hi mara brand leyi ni vone ka the grams. Yeah. Nele kun'wana. Eka Instagram and then lokulava ku xava there's a WhatsApp number because I'm still working on the website. Oh, okay. Yeah. So for now, also when what I TMB website, which I understand because page so I feel like WhatsApp is kind of closer. No, Instagram, Yes, okay. Instagram still, okay. Yeah. So you can just use the WhatsApp number. You talk to me. If you've ever ordered from me, then you know even go deliver. I will do it myself if I'm close by. Last week in Omagaya, Magari deliver ka vula so deliver. And I'm sure deliver. Become deliver ala jukulena. Let's take
ta kwana ani ngula misa kwenda hii manyana itawe kwana chono chukule ore kumela ni chukule ore umela ala kutsako amse kumokaro Imagina mwana so far mhlanga so komesha bo church square la behleka ngopolmiela behleka ngopolmiela ko brand yami mhlanga ngongwana No. Like Monai Koba. Kuma mona kopini ai print mi bona la church square la ngoba small street was challenging one le kuma go yeah so far msiza It's not that. really jubilate but I think loko sesungula kwendleka sweswo then you know what you've made it. Yeah, I think Nah? it's, Yeah, it's a because good, would be a good I think sign. loko so zasungula ya. oko it's so Ajukulate. bafika na ngari la Uyibona Uyibone yona. ku la khitsa Yeah. wa jubilate. yeah Batsonga. Hey, makatele jukulate hey yeah Hey, ma deliver oma deliver Eka anata kuvutisa swilo swo deliver mina fear nande and fear me it's too much and that like waboloko no kuna munhu ndlwini noku kuna vanhu va maintenance va ta ku maintaineni ni vana fear kuna n'wansati ntsena ene lava ta ku va vanuna hey bona mishezo ne nanking a ni va tshembi I'll tell me. mara naka mina awutsembi tikurbini tikurbina mina tshamba so ya wata Nchava wata kuna swona mina. wanuna wan'wana u kuma ku i munaziri nande. Wa munaziri. babelo kumnaziro vula yini ichani kahle magari i mnaziri mnaziri Ya mhlapi bele man. etse ke bele bibele ite imanyane bibele ita pala yo hlangana na swin'wana swin'wana. Angatsemi msisi. oh Samson yeah Ah, Samson ngahlangana So kuna chava leswo so usivona ku lamangele ku tenda. Yeah. Mathembisi. Kuna leswo so ukuma ku utwa ngaku mataveka ravisiwana. leswa njhani leswi leswi Style ni vula ku wo pima that's why wa swi twa rin'wana rito leriya pima ku ringanisa leswi sweswo no vula nje no vula nje ku pima ku ringanisa Ka ti possibilities hinkwato ka level yi. a mulanda marito ma changana dakwini nde u pima ku ringanisa that's why kuna leswa swo veka ravisiwana ni leswa ingibe na problem twa swa ku veka ravisiwana yeah leswa mara leswa ingibe na problem ngopfu maka ku inga blame n'wansati kuna swin'wana ungeswisiveli kuna vavasati lava va 2 forward 9 mara ku nga helelo kuma n'wansati and normally vanhu vo tala va tirhaka na maintenance van'wana va le handle van'wana va tirha va ti permit van'wana va tirha a lot can happen na loko mulangisa ku tiko ri bini phesesi nkarhi wun'wana va maintenance va ta va ri 3 na loko mi va dlayisa va ka mhani va dlayisa cerebus. Loko a fika n'wanuna va fika va tivutsi mayisele va vona mzi swa mapela ma wa swi tiva ku vanhu van'wanyana va tikuma va be involved ka swilo leswiyani va phamela n'wanuna wa wrong hi mhaka ya ku n'wanuna lowu wa right lowu a fanele a phameriwa loko va n'wi phamela a nga swi attend swakudya ne mi kuma ku o swi chava swakudya a ko swi chava ku na vanhu van'wana mi kuma ku va busy ngopfu busy handle ne u busy handle u busy handle or u busy hi hi tirho tirho or u mara are busy so or o bet team leyin'wana o ka nga la ku vula ku na question yin'wana yi nga tshama yi vutisiwa ku maxava kumbe bet team leyin'wana o ka nga la ku vula ene masiku lawa hey swi le ku trending problem u kuma ku hi siya na bona wa ka mhani ivi at the end of the day hi expecta ku va fanele va comply u ta comply na yini ta comply na yin'wana vanhu se ri mina u va nga n'wi blame eh u va ka mani ku yini sweswo swi vulaka
loko o dlayisa wa ndlala ati shuris mara mga dlayisa wa ndlala se emashaba a veka le ya fia ya mina faster a veka fia le fia le ngana yo yaleyo kam yo sweswi nga swi vula kuma ku i maintenance guy by 3 va ta ku ndlwini ni siye mhani wa muti ndeka yindlu ene we kuma ku uri va ta hi Tuesday we le ntirhweni ene va ta fika vo ma 10 karolo hi 10 na meeting and mani nkarhi le and sweswi kuna leswo swo va tirhela tindlwini va ku tala yabo a va tikhiyeli a va tikhiyeli roomini ne a va tikhiyeli roomini u ta endla yini kuna leswo swo u wena na yona fia le mashaba mina a na yona mina ni nge vi na yona hi mhaka yini na na xibamu hi mhaka xibamu u fana u ta nga ri kombo so kuna leswa swo loko munhu a ta ne a ta ka wena u swi tiva ku ta ku endleni ka xin'wanyana ku va na planning yo karhi ne first thing first ku va na planning yo karhi it will be different hi wena sweswi u fanele u ya delivera xin'wana that's why ni vuya ka yo u fanele u nghena u ta delivera fika u nghena la n'wana madinuna ma le Galilee sweswi nga tshamiswa swona vavanuna va le Galilee sweswi va ku fanele u ta deliver u tshama laha va ku nghena pfala ri vanhu ku va na va ku hayi ene ku pfalo wimpe va ku nghena tshama pfala ri vanhu ene pfala hi le ndzeni hi samswi sweswi kombe mnghena ta tshama nkarhi va ri pfala ri vanhu la mi relaxa xi serious a xi le ku huweni sukane mali fane ni ya yi teka le ka mayini ile kule nyana yi ta pa yi tshaminyana mali le kule ta pa tshaminyana ri va tiraka loko ri pa loko ri that process man ene nkarhi loko va kuma ne a va ku agiweni no tshama mana mutsaniso ene fela musala mama va vona skipa no kuma ku ri din'wana ne yi tshama di boya xitini mitsongo ndzi na ku ditsale ku vatsonga a tshama so ku veta ku va kinga ne kuma ri va tiraka loko ri pfala loko ri pfala ri twa ku khetle mara mi huma njhani leyi believe ni n'wana ku minta na vusi ni chayisa hi 6 ni xi lava na madamu u swi na we voice ya koko hali so create the boundaries that yeah, I mean navusiku then famba na papa mina obviously benge pfumeli a yi chavi yona no yeah ne yeah and then if anyway se papa va pfumeli u huma navusiku no a va pfumeli u ka ona brand yeah cause brand ngone famba navusiku and you are in business so it will take you it will either take you places ri pala ka ri munhu kahle kahle ku deliver you sure depend I mean loko hi atwanana ku lava hlangana nkarhi mona and then also hi hlangana ka hi central point not necessarily kuna ti psycho ende masiku lama swi vula ku ne kuna ti psycho ala ni ta twanana kahle do ti sendela n'wana yeah ene wata challenge ya masiku la hlangana ku na wena a ka ha ri vavanuna ku tirhisiwa na vavasati kuma ku n'wansati u vula kahle ku no u nga ta ni kona ka ndhawu ya so loko ya le kuma ku hlangana kahle hayi munhu n'wana nhwanya tlhavalawula kahle loko fika kuma ku hayi ku na switetepa ku na vagalele vo tshama u twa ku yelo va ku loko ta ta tshama vavanuna va Galilee u xitulu lexiyane ya xi le kule mfa nghena leyi loko langusa i ri vatirhela loko i ri pfula ra ti tshika ri ku ba ri pfala mara mi pfa mi swi hleketanyana swo fana sweswo no actually I think it's something you fanele mi swi hleketa for safety reasons but I think experience I mean with Tsonga people Tsonga guys I haven't had like experience laying at than like unchava if anything because loko ya kula ku na van'wana a se tlanga na vavanuna va le Galilee ku na van'wana va nga ta ri tsakela brand a nga ri Mutsonga mi vula ku i fana i beri Maxhosa ya woni saseke njhani ya kuma ku wa yi tsakela hi mhaka loko Muxhosa so i swin'wana u fanele ku swi langutisa ku fana sweswo ma kona Matsonga ma ti hungry lion kuma ku ya leswi ni ku va tshama hlangana na vavanuna va le Galilee va le kaya ma kona koku maybe mo ma nga ta fikele ku xa ti brand so ne mona vele a swi na mona ngo tirhisiwa
mongo tirhisiwa fear lene xin'wana xo yi control hi letsa so ku fana na loko let's say n'wansati loyi maybe n'wansati wa wena a khandziya Uber they send the link mteke Uber then loko ya ka link yi ku nyika the whole information yale for peace of mind yale it's easy ne le ni chava kungo yona leyo munhu atandlwini ya mina because they are na control and kona no mean mara problem uta dlayisa uta khupukisa chukera ka ri nga ri kona because avuton'wini somehow hi ta fika na laha hi nga ta na ti-fear to tala leti ta serious one fear loko u ri na n'wana wa n'wansati no mara a yi fiyi misava leswi nga na loko u ri na n'wana a ri n'wansati the fear leyi u nga na yona yi va forever ne yi va forever loko u hleketa ku loko xi humi xi ri ku huweni xi ri kwihi ku na mona malawaya u ma hleketelelaka or ku na swikalabyani leswo swi le nweni all of a sudden xi langutisa hi ndlela yin'wanyana misa n'wana tshama ni byela ku va ze va yimisa taxi va bamisa un'wana va ta n'wi dlaya hi mhaka yini di tlaku lexin'wanana di sungula ku xi rape vo hlamala xi ri la xi nga hiti a taxini na tsundzuka u tshama misa n'wana ku nga ku nuha kamara la wavo ivi loko va swi kuma ku xihlangano xa xi le ku xanisiweni va la ta ti dlaya a taxini swi ya hi na hi environment laha u tshamaka kona swi ya na hi nkarhi wun'wani wa gejana ku ri la mani matshembi wo ni kombela ni va byele ku mara nkarhi wun'wani swi swi hlamuselaka I think n'wana alaka cause a hi mhaka ya fiye i caring swin'wana i caring hi mhaka ta ku ri that thing ya ku wona loko when you care about someone observe xin'wana na xin'wana you are very observant ya ku leswi kuma wa swi hleketa ku mara munhu loyi what if na swi twisisa then we feel ku na hi twisisa ku because you never know masiku lawa masiku lama ku bina ndoda and na vavasati nkarhi wun'wana va na fear ya ku hi tikuma hi ya hlangana na vavasati van'wana na wo vona yo dating the same thing yeah loko let's say uya somewhere ukuma ku yi dominate vavasati n'wansati u ta va na va ta ku rhuma xikwa u vuya na xikwa u twa foneliwa mi vuya na xikwa and then la u xi tirhisa ku ta hatla u vuya a lava hi vo before 8 se ti vutisa ku nkarhi lowun'wana lowu xikwa lexi a xi nge le ku laviweni se xa laviwa sweswi swi koti ku yanyana a ku wo vuya na xona a ndzi twi kahle a ndzi tshama byeliwa foneliwa byela a ni kombe ku vuya na munyu na ku hatla ni sweka nga na ku sweka na xakanyana swin'wana but I think it's the same thing na vo no ta vuya straight hi nga za hi swin'wana i cash on delivery kumbe loko muna order mi nga hlamusela kahle vaxava yi order ni ta ku rhumela ti-banking details na invoice and then after paying and your payment clears then ni ta deliver mana vona va na fiya leyo loko wo rhumela mali t-shirt yi nga fiki kumbe a swi mi tshamisaka na swona fear leyi no a ni swi humelele leswo kuma ku phela la 50-50 na wena what if munhu ka order mudoko a cinca ku a na ha xi lavi something like that. It's not my first store. This is the second business that I'm doing, so I kind of know how to deal. Rin'wana hi ri I know that one is separate. Nranda ku tisa, nranda ku hlanganisa swilo swa mina. That's good. But that one is ina feel you hela ku hlanganisa sa swilo okay so far brand you figure win like around the country you deliver ku fika kwini so Lani, I've only went to Shawela, and then the last person learning ang deliver la Limpopo hlangane a Ilim. Was it? Yeah. And So then the other person ule Pitor. Yeah. You had to go there. Yeah, I didn't Korea mind, though. stuff. I could have, but it's been a while. a yi rhandza ku la ku travela I la ku vona a yi la ku travela Yeah. a ina fee a yi na fear But then so marketing wise, how do you market it? Like kuna tindhawu leti u faka kona and na hina hi nga va involved njani? Not really. For now, ni tirhisa social media,
And then, yeah, there are a few Tsonga influencers that I've reached out to for advertising. Like, I reached out to you guys as well. So, like that katsongo, like I'm not really in a rush for the business to go crazy because even I'm just pacing myself so that when the time comes, ni understand the business layer and one. Okay, no, so twa. Mashave van'wana va fafazeli van'wana hi tiphefuni last week. Tale kwe. Letele Dragon City. Nga cheke camera le. Loko ya ri ku hlaya le veri va fafazeli van'wana hi tiphefuni tale Dragon City. Wa chava Wa chava hi wena hi wena hi ya nga fafazela. Ve toko ve leke ri fafazeli. Legere fafazela. Kasi mfafazelo le Dragon City ngani? Mina legere meni o twa timhaka ve ku mfafazela. Mani voni na video alleged. Ni twi ani munhu rhandza ku fafazela phefuni. Why? Ante fana ka xavisa phefuni. Oh. Mara veri. So ve loko ri ku performing la mranga phanda fa ku pha. Ya khoma ti bouncer la. Ya video ko ni vonini. Mara ni twi khai kuna itlanga ya ebe ku ti bouncer la. Kuna swin'wana ti bouncer. Emisala ka articulator daideka ku veve uri awu tlangingana uri misalo tan bisana vanhu uri wata irini yena iri la loko kha articulator iri a swi tiva ku astiva ku utayini astiva yima tan lolo sana lekere wena yima ku nolo sana lekere loko lekere na ilava la nwana ai ri busy man ni tu video ta tlange loko heta ta tlange loko heta se ve fafazeli mranga phanda la hi phefuni se khoma hi mabouncer la se awatsakelangi vanhu vo hlaya swilo leswi nga humelela so yeah hey lekere mi ta ti vulavula n'wexe kahle mo xavisa phefuni na mi ta xavisela yi ta kota ku swi tiva ku ti njhani okay so yeah na mi nga ta mi ta xava na Vatsonga la nwana na xo mi ta xifafazela yeah and especially loko ti am jikajike ku halavo Gazamande. No, I think loko one day I think if I organizer siku ya Gazamande famba swin'we fane ranga hlangana na mutswari wa n'wina ku ala ku famba hi na van'wana na fear ene ya elinyana va nghena va kota ku suwa so i kahle so swi lava mi nanela yona yi kuma kahle ku humelela yini hala swikolweni vo ti university because I think loko wo fika set up nya shop nyana swine wo kuna swikhona swin'wana ti university leswo tshama ku khatala ku tshama vanhu fika set up nya swikipa swimbirhi swinharhu I think mi nga kuma nyana mile xikolweni no. mi hetile because kuna bo khomana Matsonga I think good support can come from there kuna le UP kambe le UP ai tivaneni Vatsonga va le UP ya na yona yi va tivaneni Matsonga I think there even van'wana va nga support swinene le ya even lava loko vo nyikiwa xikipa xin'we especially se do cinango leti ledo cina tsameni ka vonini I did go studio ne ya da cina diesel ya loko ko nyikiwa leti ya xi nga famba yeah I think vanhu vo tala especially ti university munhu a university ko munhu lava ngo ku la ku ndla statement kumbe ni mchangana so ivi loko se a xavini munhu u vona xivongo xa yena ku fana la Yes. So you finalize our order, you just utanjela xivongo xa wena lexi nga rhandza ku ni printer. Okay. Yeah. So every piece is personalized for you specifically. Okay. It's nice. Swa hina mi ta teka leswi mi swi tisa hala mahlweni ku Swa pfumelela. swi tikomba I tempare na brand whatever. I mean, I don't know.
swa pfumeleriwa a ri swi ku na leswi swo u kuma ku munhu a ku strictly hi leswi hi swi ya endlisaka mara swona. ni vone ku ngaku misho No, I don't mind because if you love it, so it's something that I'm willing to compromise. Because now I understand why. Yeah. The reason behind it. Yeah, the reason Loko hi behind. tshame laha, tshamiso a lata- ani la ku ni nga swi vona kya Eh. hi vulavula so manje no ni vone hi luku rai swi to compromiseiwa hela eyes never lie Yeah, because at the end of the day, hina hi like push a brand. And then yi pushwa ka ti Xitokani lexiya hi xi ka ti fokaka. session to karhi. yeah so ai mashava hi nga za hi vulavula hi tin'wana se hi sungula ku hemba swi nga heli manje kona hi mhaka byela hi huku ve Germany hayi manyana wena ka episode leyi tisiwa ka n'wina hi Easy B i vanhu lava nga printa leswi mi tihlanganisa na vona hi swona hi sweswo